Tua kakana kumalami Uganda wan luo acholi langi alu jo ducu ma giwinyo lep bino tin ki koko man tye kede kom lawe acel ma kilwongo ni Judas Rap Knowledge. Mera Judas kokona tin tye i komi in imito timo kaka nining ki tim ma in ti timone enoni. Kokona dong ti kuman we ti we mani gin aryo in imito timo wa nining da mo pe ba ape ka da ena ye kita tamo no mira chakere ki loka ana bino ka miyo foj keken boto mera Judas Rap Knowledge for the good piece of artwork ma en tika timone. We aryo moni tye ma en owero gi acel kilwongo ni Lutua ki dong moni ma pud ogoyo ite nino adi moni kilwongo ni Kakana. We ni Lutua ni loko ni nini con joni cayo Lutua abira pa kaka yeko kibedo ka cayo wan macalo kaka luo ento oi kare mo marake kinongo ni rieko ma wati kede kero ma wati kede ni mitte pi dongo lobo enini mi Uganda. Weko dano mogo calo Chief Justice gi waneno kubedi tikin joma the icon joma giti ka contributing i dongo lo mi Uganda atiki ministers ma pol ma aki lo pa wan ma cho luo yada kaka dir lo party ento gin manok tika time te nini malupe ka ineno ki we man ma fud Judas o kati kere kare te nini ma kilwongo ni Kakana kero ki rieko ma wan no ati kere ni mano wachako nyuto ne mano kineno ni bene pire tek pe dongo lo wani eno naki kimieti kubedi ki ballo weko Judas dako to kati ki we man ni Kakana weko awajo ni achako ki da pi ngo ma Judas tika timo ni en mero timo kaka nini Judas in ti timo kaka maber pien pi joma gi winyo we gi kero chuny gi iye ana winyo we moni ka ukati from the beginning a winyo lyrics ne ngo mane we ni tika wacho ne ti we aryo anoni ano donyi wiya pien ti machalo funy bot kaka dong the way they can play a big role in the politics in the socio-economic development pa lo mo kiken umiyo luwe giti machalo activists pe umiro ke gengi mi participating the political aspect of life. And without life has got three aspects: political, social, and economical. So joma wine luwe umiro poko contributing in politics luwe can't contribute, can teach the people gifonyo dano nenwe. So Judas tikin luwe matia tiyo mabe pe fonyo kaka pe yapo wang kaka pian miro ni gen mabe umiro beri kum kaka don lo umiro betie kujo umiro betie lonyo umiro beri ching dano umiro tika lok iweni mi ario ni tika lok kin lubol kui kilo tela maino ni lubol kui tika koko chan eto ka oi karon bolo kui dak ge gwero mere jomano peromo lok pigi just mere pe cham chilinga li wario moni man ke mi ali bachira chel karo chabun gini mege wage char ke gwero lutela man diri maka perom bene chung pigi ti Judas foj bori pingo ma iti timo chere win we ario ane Lutua ka chel ki Kakana YouTube channel pa Judas Rap Knowledge chi nong fony ki ye da bino ka lok bot malube ki we man ma furu kata ni Kakana ni lo bol kui ka chel ki Lutela ye go bero joma gituko ki widano
en kita ng'eyo ng'arumono wayo ni parliament kuja miro Adam. Adam meno ni tie Adam mituko kiwi dano. They take advantage pi jomano pe ki ngeji ki bino ki volo dano kono karo chabun chilinga le vario. Simple mathematics kong ngono nam gine ni andu ya mar ana neno jemana yo machia. Kala tela moni ki wachini wamiaro katani ki bino bo la tela moni chi wamiaro ngome achwa ranch. Migi tie biliona pa. Con biliona pa ni mala la tela ni no obe kwanyo chiaro kere loko kwane bero obe kwanyo like miliona di money mino mio en kilo wine money mano tie around any so reno de no circle ma megina no tima be luak mo eni dong karme campaign dong gibino gino en alivachiel karo ki chabune ane no ne alo non karo ki chabune ki cham money ma ko ki mio ki luo dano ni ko waneke udiang chalo we dano ki pe ki romo wilorien origi volo dano ki rinyo mogo mano ki nego volo dano ki karo chabun mogo and those are the majority of the people magi bolo kui dak no la tela ni dok no la tela yani ki kachel ki jo me ore ki jo money ma en tiu ke gi manok eno gi tiga benefiting pen lim ma dieti wen no gena gi no bene bo dano mo kene madung gi no aliwachiel gi no chabun ki karo at the end of the day la bol kui no tiga benefiting nini Judas Forge bore da go dojo pe yapo wang dano mere ke wacho loka kito enini lo bol kui miero bed joma gi riak mi achiel amira loge composition mandoke kino mem mi parliament pe nene don kama neno tie ma tek total me we neno luwen dano miero neka dak jomo kene nego mi de nek wala wergi neka pe bedo la mem mi parliament ene don tij manong tie ma gwae tenene ento luak ma bolo queen mo MP zan ma gibino ka chono queen mo jomo gano bere ka wakala ni cha nene social media ni o kono boss me pe ki manifesto jomo kene gitio ki manifestos gitio ma be man have laid everything in their strategies anga mera wa manifesto without implementation no konyengo Kirwa voka lo bamba wa ni ye la bon ti no ni ye ma do to nawe lo tela gina giti wenen politician en gi rieko ma giti kere mi bolo dano bero kanyu to ki wi dano to ki wi obol qui gi bino ke manifesto matima be manon da align it very well but at the end of the day no implementation so no one is a useless manifesto pian petika konyo dano nawe mi achiel manifesto kama chalo MP manifesto zo mego miero wat ka achiel ki your role as a member of parliament luak ma bolo kui miero go nge ni tich pa MP wa mano ngo ko chere parliament the first core role ma parliament achiel enini na ma achiel me emin debating now mi lok kar lok pe constituency ma mege lok pe luak man pati area mege lok pe lo Uganda gin mano tika dio mir gen go bet ka lok ye nanwe mi ario representation ene don gin ma piere ta umir beta chwalo gin ma tika dio luak ka guri pe kamoni chwal lok ene bot gamente chere lok pier ni an area na pe ko makumanti e ko bedini watiki luen mati ya pa matika nekodano kono ojongi matika nekodano legi matika balo cham padano ke poti eni jema lutela wa miaguchi agubet ka representing ewan so anga ge magitika representing jogi MPs madwa ta ma ke mal Uganda anga ge magitika lok peke on representing gina na mader budget approval. Miorgena gitim approving budget mo kan kono chere mi chere SL kono education mo gini. Number one oversight mi na gen ma executive team mi done. So MP mo kan mo biano mior ko tiet kiri waje manifesto mior dano nge tiche. Yak no ka wichar kuja
luak ng'eyo ni en tich pa MPO ano peber ka volo dano ya tiki good manifesto without implementation no konye pere o chak timo gyan ma konyo dano chine umo poko ne pe konyo ng'ato mo chak timo gyan ma romo loko ko pada